Баарына салам достор, сиздер менен ФУТБОЛ жаңылыктары каналы. Каналыбызда биринчилерден болсоңуз подписация кнопкасын басып жанындагы коңгуроочону басып коюңуз. Эгерде сиз биздин видеону биринчилерден болуп көрүүнү кааласаңыз, бүгүнкү чыгарылышты баштайбыз, экраныңызды чоңойтуп алыңыз. Only got a constellation of stars, dancing with the clouds, just messing around. I try to imagine what tomorrow hides, if we will be here together, if we will continue writing lines of the story we just started to write. The pages in my bed, I'm waiting for your beauty tonight. I need to understand if we will meet again to write the pages in my bed. I'm waiting for your beauty tonight. I need to understand if we will meet again. If we will meet again. If we will meet again. Life is happening, building my luck. Now I'm living what I've dreamed. All the goals I had since I was child are bringing colors every day to my life. Sitting here flossing, sitting here flossing, sitting here flossing, sitting here flossing. Sitting here flossing, sitting here flossing, sitting here flossing, sitting here flossing. Ушуну менен видеобуз аягына чыкты. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар, жакшы лайк басыңыздар.